Ili dovršili prvo kanalu, danas imati kako da skinete i instalirate Vegas Pro 16, inače krjakovani i to sve. Pre nego što pređemo na klip, obavezno stavite like i sub i komentar ako hoćete, napišite nešto, čau gej, ne znam, kako hoćete. Evo ovako, imat ćete link za download dole u deskripciji, imate Megu i Mediafire. Inače, Mega vam je bolja, ali možda će vam tražiti se registrujete, tako se registrujete, ali full je brzina, nije kao na Mediafire, tako da dobit ćete ovako ovaj rar file. Tu vam je to sve, ja sam to ekstraktov da ne moramo to sad, trenutno sad u klipu. Snimam glas, logično. Znači pokrenete setup i kad pokrenete setup izbacimo ovako, izbacite koji ćete jezik. Ja ću engleski, normalno idete next. Ovo štiklirate ako ćete pročitati, ali nemojte, to je glupo, ok. Izberete ako ćete napraviti shortcut, ja hoću. Idete install i sada sačekamo da se instalira. Sad kad vam se instaliralo, idete finish, idete open file location, znači nemojte palice za džabe. Evo ovako sad, imate ovaj crack ovdje. I ovdje ako niste gledali klip, mislim fuck, zaboravi. Ovdje imate, ako ste gluvi da pročitate, da, to, znači kopirate file ovaj protein, znači pa i sad ovako. Znači ovako imaš ova dva foldera, razumiješ, protein, pomeriš gdje ti je Vegas, ideš kontinue. To je to. Sad nađeš folder, ovdje nađeš folder koji piše evo ga protein i samo, a ja sam retardiran, tu nema priče. Sad treba nađemo ovdje, Vegas Pro 16, evo ga, evo ovo, da ga jebem, koje sad treba do ova, ovo mi treba. Ovo prekopiram i ubacim ovdje. To je to, replace. A ja sam, inače, kad prekopirate odavde idete copy i ne idete ovako da pomerite, tako će vam se move i onda morate ovako ja. Sad kad to uradite, pokrenite Vegas Pro 16 i pokriće vam se onako normalno, inače, kad ne bi izbacili vam kao hoćete da ubacite serial key, ovo ono. Sad kad ste ušli, verovatno, sad ne znam zašto, meni ovo prikaže, da, to je njihova kao neka prezentacija. Tako da ako hoćete pogledati ili tako nešto, pogledajte. Znači to je to. Inače ja ću ovaj klip, pošto ja i dalje koristim Vegas 15, ću ovaj klip izeditovati u Vegas 16. I ako ispadne sve ok, ja ću nastaviti da ovo koristim. Ako ne, ostavit ću na 15, pošto ovo vam je isto, bukvalno sve isto, samo što imate više tranzicija, više imate, gdje je ono sranje? Gdje mu dođe ono? Aha, evo. Više imate ovih video FX, ovih gluposti, tako da i bolje je kao naš, ali meni nije, jebeš ga, tako da, to je to što tiče ovog klipa, nas ste uživali, nadam se da sam vam pomogao, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav.